sensitif rasa. Agak jauh. This is how we train Agak jauh ininya. the energy movement in our opponent. Terus lepas, agak jauh sikunya. Ya oke. Ya repetan. Nah. Oh. Itu udah jauh. Now we try to give pressure to the opponent. Masuk, ya. Cuk. You can hear. Itu. Udah cukup. Stop. We give our body and our body of pressure. Sekarang namanya pekarasa. Now we call pekarasa is like this. Masuk. Nah, udah. Yang Kang Yat mengganggu. Okay. The left guy will disrupt and the right guy will react. Ketika diganggu dia harus cepat. Ya. See, this is the signal and the other guy will give. Oh, cukup. Itu mulai tangan pekarasa. Tapi kita dalam konteks ketika sambung rasa, pekarasa itu sambil jalan.